Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende ibashikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kw'igenekerezo rya 30 Mukakaro umwaka wa 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza. Turababwira ko mu gitondo cya kare ku isaha 4:30 aribwo igisirikare cya FDN bikimaze kurasa indege ya drone yarije mu butasi mu gisagara cya Uvira. Turaza kubabwira ibijyanye n'ibiri kubera ku misozi iherereye mu Minembwe, Runingu n'andi hatandukanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'amakuru akomeye akusanyijwe na Service Nationale de Renseignement nyuma y'uko hari abafashwe bivugwa ko bakoranaga na bamwe mu bo muzasarambwe. Turabwira kandi ibyo DEMIAP cyangwa se Detection Militaire des Activités Antipatrie bamaze gushyira hanze bijyanye n'imigambi ikomeye yavumbuwe iriko irategurwa n'izasarambwe. Turaza kandi kubabwira uko ibintu bihagaze mu bice bitandukanye. Turaza kubabwira ibijyanye na radio ziriko zirakoreshwa muri ibi bikorwa. Turabwira radio tactique mobile, jam radar system, equipe de barrage électronique. Turaza kandi kubabwira n'ibindi biriko biragenda byibonekeza mu makuru akomakomeye yavugwa mu gisata icya politiki, aho turi buze kubabwira ko ubu AFC na Kinshasa bafashwe na nyirantarengwa bihaye, aho rero igihe bari barihaye bijyanye n'idoha mu byo bemeranyije cyageze nta kirakorwa. Turaza kandi kunyarukira muri turi tubabwira uko umutekano uhagaze. Turaza no kubabwira ibijyanye n'amakuru akomakomeye ari kuvugwa mu birebana n'ububanyi n'amakungu. Turebere hamwe ibijyanye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi uko uhagaze, ahagiye amakuru mashya hanze arebana n'ibyakozwe na Evariste Ndayishimiye kubirebana n'ububanyi n'amakungu. Banywanyi rero nimuze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomakomeye arebana na politike, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ngusabe inkunga ikomeye niba ari ubwa mbere dukurikiye syo ndasabone uhite wiyongera mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha. Akaba rero ari amakuru agezweho kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kw'igenekerezo rya 30 Mukakaro 2025. Ikaze mu buryo buramvuye. Hari ku isaha ya 4:30 za mu gitondo kuri uyu wa gatatu kw'igenekerezo rya 27 kw'igenekerezo rya 30 Mukakaro 2025 nibwo ingabo z'u Burundi zikorera mu gisagara cya Uvira zaburije mu mugambo ukomeye w'ubutasi wari wateguwe n'umutwe w'izasarambwe, yaho drone yari yoherejwe hejuru y'ikirere cy'igisagara cya Uvira kugira ngo ikore ubutasi ku manywa y'ihangu. Yaje kuraswa bidasanzwe bigenze mu buryo butunguranye nk'uko tugiye kubibabwira. Baravuga ko rero ibi bizakozwe bijyanye n'uko bivugwa ko izasarambwe ziri gutegura igitero kibasira igisagara cya Uvira. Amakuru yizewe twakuye mu nzego z'ubutasi z'igihugu cy'u Burundi, Service Nationale de Renseignement n'akanama k'ubutasi ka gisirikare FARDC kazwi nka DEMIAP. Amakuru aragaragaza ko izasarambwe zari zimaze iminsi 3 zohereza ibikoresho bikoranye ikoranabuhanga rihanitse kugira ngo bitare amakuru ahari ibirindiro bya FDNB. Bikavuga ko rero hagiye woherezwa n'indege za drone. Ibyagiye bikorwa mu buryo bw'amayobera ibizwi nka Operation Clandestine, kandi hagiye hakoreshwa indege zo mu bwoko bwa MK9 Reaper modifié, indege z'ubutasi zisanzwe zikoreshwa mu bikorwa bya reconnaissance, gusesengura aho ingabo ziri, surveillance, gukurikirana ndetse na renseignement bijyanye no gutohoza amakuru. Biravuga ko rero ibi biri gukorwa nkuko iyi drone rero yari yategetswe ko igomba kuza kureba mu birindiro bya bataillon de réaction rapide ya FDNB ndetse no kwinjira ku muyoboro wa radio réseau radio tactique w'ingabo ziri ahitwa Kalundu n'ahitwa Kavimvira, ibiro bitaje guhira abo ku ruhande rw'izasarambwe. Hari rero ikoranabuhanga FDNB yitabashe systeme yitwa Skyward Patrol mu gihe drone yinjiraga mu kirere cya Kavimvira. Abari mu birindiro byari bya FDNB na FARDC, igisirikare cy'u Burundi cyakoresheje ikoranabuhanga ryitwa Skyward Patrol System rifasha gutahura no guhanura drone hakoreshejwe imigozi field electromagnetique
ibi rero bikaba bifite ububasha bwo kwihagarika cyangwa kuyiburizamo mu buryo bwa electrical neutralized. Nk'uko rero bigaragara mu makuru twakuye mu ntwazangabo za FDNB, amakuru avuga ko iri koranabuhanga rya Skyward Patrol System rikaba rifite igikoresho gikoreshwa mu guhanura drone mu buryo butarimo amasasu, aho bakoresheje cyane cyane ibizwi nk'ikoranabuhanga ry'ubuyinga bwa none. Biravuga ko FDNB yari imaze igihe kinini ifite amakuru aturutse mu bikomeje kugenda bikorwa mu iperereza agaragaza ko izasanzwe izi gutegura gukoresha drone mu buryo bwa ICR cyangwa se Intelligence Surveillance Reconnaissance, bityo rero yahise ishyira ku murongo wa alarm system zose za electronic warfare ibizwi nka gate electronique, zirimo radar tactic mobile, radar igendanwa ishobora gutahura drone kuva ku birometero 10 kugeza ku birometero 15, ndetse na jam radar system, igikoresho gikoreshwa kuburizwamo imiyoboro ya GPS ndetse na radio ikoreshwa na drone. Hari kandi equipe de doublage electronique, itsinda rihora ryiteguye kuburizamo ibikoresho byose by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'inyeshyamba. Iyo drone ikaba rero yarigeze kugera hejuru y'igicu cya Ruvungi ubwo yageragezaga kwinjira ari imiyoboro ya commande de poste ya FARDC ya FDNB isigaragara mu mashusho y'ikoranabuhanga rya time tracking system. Izo ngabo za FDNB zahise zifata icyemezo cyo gukoresha missile tactique sol air protective izwi nka MANPAD cyangwa se Man Portable Air Defense System. Iyi MANPADs ni missile nto zifasha ingabo zo kutaka kurasa indege cyangwa se drone ziri hafi. Iyo missile ikaba yarashwe n'umusirikare w'umuhanga mu bijyanye n'ibisasu bya anti-aerienne, ise ihamya drone y'izasarambwe irasandara igwa mu gace kahitwa Rusabagi hafi y'urugabano rwa Kavimvira, kuko amakuru dushyikira ariko arabisigura. Nyuma y'uko iyi drone irashwe igahanurwa, abashinzwe ubutasi b'ingabo z'ubuntu na FARDC bahise bajya aho yaguye kugira ngo bayisange basesengure byinshi kuri yo. Mu bikoresho bizabonetse harimo kamera infrarouge ifasha gufata amashusho mu masaha y'ijoro, hari kandi GPS militaire crypté, uburyo bwo kumenya aho ibintu biri ariko bwatanzwe mu buryo budashobora kwinjirirwa n'umwanzi, kandi hasazwemo système de transmission par satellite, uburyo bwo kohereza amashusho n'amakuru z'ako kanya hifashishijwe satellite. Ibi rero bikaba byagaragaje ko izasarambwe zari zifite umugambi wo kumenya hari ibirindiro by'ingabo no kumenya uko imyiteguro y'ibitero irimo gukorwa, ku buryo bizari kubafasha kuba bagaba igitero mu buryo bwihuse kandi bugezweho. Hari kandi attaque de contre-renema, igitero gitunguranye gituruka ku ruhande rutari rwitezwe kigamije gusenya umurongo w'inkingi ya gisirikare. Biravuga ko rero uyu mugambi washoboraga gushyira mu kaga umutekano w'igisagara cya Uvira ndetse n'umurongo mugari w'ibikorwa bya FDNB na FARDC mu gikorwa byo kugarura amahoro mu buseruko bwa leta ya intwaro rusange ya Kongo. Kugira ngo iki gikorwa kigerweho byasabaga ihuriro rikomeye y'ingenzi z'ubutasi ba ingénieur de guerre électronique n'abasirikare bafite ubumenyi buhanitse mu kurinda ikirere. Biravuga ko rero iyi ntambara iri kurwanwa mu buryo budasanzwe. Ku ruhande rwa FDNB biravuga ko kuri ubu bakomeje kugenda bagura ibikorwa bijyanye n'ubuyinga bwa none, bitewe n'uko bamaze kuvumbura ko izasarambwe nazo ibikorwa byose babikora n'ikoranabuhanga rigezweho. Nyuma y'iki gikorwa hafashwe icyemezo cyo gukaza uburyo bwose bwo kurinda ikirere cy'igisagara cya Uvira n'utundi duce twose duhana imbibi n'intara ya Kivu y'Amajyepfo, harimo gushyiramo ibikorwa bya gahunda yiswe Blancer de Est, izaba igizwe n'ibikoresho by'itumanaho bipimwa buri kanya, indege za drone z'ingabo zemewe za leta, itsinda ryihariye rya Centre de Coordination Renseignement muri Uvira. Hari kandi ibi byerekana ko kuri ubu intambara iri kwitegurwa mu buryo budasanzwe bitandukanye n'ibyagiye biba mu bihe bitandukanye. Ayo nagezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba, ariko hagati aho imirwano ikomeye irakomeje mu bice bitandukanye, yaba Masisi ndetse no mu bice bya Warikare. Biravuga ko FDNB ndetse na FARDC bari kujya gutabara abazarendo bamaze iminsi ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho bahanganye bikomeye n'ibitero by'izasarambwe mu bice bitandukanye. Tugiye rero mu makuru akomakomeye ari kuvugwa arebana n'ububanyi n'amakungu. Ni munyemerere tujye ku birebana n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda, aho Evariste Ndayishimiye yongeye kugaruka mu bitangazamakuru ashinjwa kuba yarabangamiye ibijyanye no gukemura ikibazo cyari kigiye gukemuka. Byifashe gute? Reka inkuru yacu tuyihere mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2025, nibwo intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zakoreraga
mu nzego z'umutekano n'ubutasi zahuye inshuro ebyiri ziganira ku buryo zakwifatanya mu gukemura ibyari bibangamiye umutekano w'ibihugu byombi nk'uko rero bigaragara kandi byagiye byibonekeza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire icyo gihe yagaragaje ko muri ibi biganiro hari gutegurwa intambwe nziza zishobora gutuma u Rwanda n'u Burundi byongera kubana neza. Yagize ati u Rwanda n'u Burundi bari mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane no kumvikana mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi. Icyo gihe hari icyizere ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi atazongera kwibasira u Rwanda nk'uko byagiye bigaragara hagati mu Ukuboza muri 2023 ndetse no mu kwezi kwa kabiri muri 2025 ubwo yirukangishaga umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwarwo aho yavugaga ko abifite muri gahunda anarushinja gushaka gutera igihugu cye. Gusa iki cyizere cyaraje amasinde kuko nyuma y'ibyiciro bibiri by'ibiganiro bizabereye mu bihugu byombi Ndayishimiye yongeye kwibasira u Rwanda avuga ko Uburundi bwiteguye guhangana narwo mu gihe rwatera u Burundi. Ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatanu Minisitiri Nduhungire yatangaje ko u Rwanda rushaka kubana mu mahoro n'u Burundi ariko igihe cyose ari gutegurwa intambwe nziza Ndayishimiye abidobya yifashishije ibiganiro mu banyamakuru. Yagize ati iyo uvuze ngo u Rwanda rushaka gutera Burundi ibyo ntabwo bishingiye ku kuri, n'abarundi barabizi. Twifuza ko izo mvugo zagabanyuka ku ruhande rw'u Burundi hanyuma tugakomeza gufatanya. Igihe nikigera umubano uzongera ugaruke. Ndayishimiye yongeye kuzana impamvu ya kera agaragaza ko mu gihe u Rwanda rutarohereza u Burundi abantu bagerageje gukura ubutegetsi guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza mu kwezi kwa gatanu muri 2015 imipaka ihuza ibihugu byombi itazafungurwa. Imipaka y'u Burundi yafunzwe muri 2015 ifungurwa muri 2020 yongeye gufungwa mu kwezi kwa 4 2024 nyuma y'igitero Red Tabara yagabye muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura hafi y'umupaka w'iki gihugu na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 7 2025 iragaragaza ko ubwo Ndayishimiye yibasiraga u Rwanda bikomeye mu kwezi kwa kabiri yabiterwaga nuko ihuriro AFC ryari rikomeje gufata ibice byinshi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru risatira umupaka w'u Burundi. Ubutegetsi bw'u Burundi nabwo n'ubwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo busanzwe bwifatanya mu kurwanya AFC bugashinja u Rwanda gufasha ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ndetse n'umutwe wa Red Tabara. Ibyo u Rwanda rwateye utwatsi kenshi rukavuga ko ntaho ruhuriye n'ibi bikorwa. Ibiganiro by'u Rwanda n'u Burundi byabaye mu kwezi kwa gatatu bizatumye Ndayishimiye acururuka ariko kwihangana biramunanira. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ubwo AFC yongeraga gufata ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, Ndayishimiye yagize ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Kongo rubicishije mu mutwe wa Red Tabara, ariko twebwe tutababwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo natwe Kigali sikure tuzaca Kirundo. Impuguke za Loni zigaragaza ko kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4 nyuma y'iminsi mike Ndayishimiye yavuze ayo magambo u Burundi bwashyizeho ingabo ziri hagati y'2009 muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu kibaya cya Rusizi kiri ku mupaka no mu misozi miremire hafi ya Minembwe muri teritori ya Fizi kugira ngo zikumire izasarambwe. Izi ngabo zikorana bihoraho n'iza leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, zikaba rero ari ingabo ziri mu bikorwa bitandukanye bigamije kurinda umutekano n'ubusugire bwa leta y'u Burundi kuko amakuru ahari abigaragaza. Dukomeje n'andi makuru ajyanye n'ibiriko biragenda byibonekeza, reka tubabwire ko kuwa kabiri ku igenekerezo rya 29 mu Kakaro 2025 nibwo igihe ntarengwa umutwe wa AFC na leta ya Kongo bari bihaye ngo babe bamaze gushyira mu bikorwa ibyo bemeranyije yitoha muri Katari icyarangiye. Kuwa gatandatu igenekerezo rya 19 mu Kakaro nibwo impande zombi zashyize umukono ku nyandiko y'amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara.
ni amahame akubiyemo ingingo nkuru zirindwi zirimo agahenge gahoraho hirindwa ibitero byo mu kirere, ku butaka cyangwa mu mazi cyangwa ikindi gikorwa cyose cyadurumbanya ibi bice, cyo kureka ndetse no kuba ibintu byagenda neza. Impande zombi zemeranyije ko zizasubizaho impande zombi zemeye ko isubizwaho ryuzuye ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu ari inkingi y'ibanze y'amasezerano y'amahoro ndetse no kurekura no guhanahana imfungwa za buri ruhande. AFC na Kinshasa bemeranyije guhita batangira gushyira mu bikorwa ibikubiye muri aya mahame baniha itariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi nk'umunsi wa nyuma wo kuba byose byubahirijwe. Nyuma y'iyi tariki kandi impande zombi zemeranyije gutangira ibiganiro bitaziguye hagamijwe gutangira ibiganiro ku masezerano y'amahoro bitarenze ku igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa 8, naho amasezerano y'amahoro akaba yaragezweho bitarenze ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 2025. Nyirantarengwa yageze nta kintu gifatika kirakorwa. Nyuma y'iminsi 10 Kinshasa na AFC basinyanye amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara bamazemo imyaka irenga 3. Kugeza ubu nta gifatika impande zombi zirageraho. Ni iminsi 10 ahanini yaranzwe no guterana amagambo mw'itangazamakuru kubera kutajya imbizi ku byumvikanyweho idoha muri Qatar nk'ingingo yerekeranye isubizwa ryuzuye ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu. Kinshasa iyisobanura ivuga ko AFC igomba kuva mu bice byose igenzura bikongera kugenzurwa n'ingabo za leta na polisi y'igihugu, ibyo uruhande rw'inyeshyamba ruhakana ndetse rukavuga ko rutazigera rukora. Umunyamabanga uhoraho wa AFC Bagana Benjamin Mbonimpa mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru yavuze ko AFC ari igomba gusubizaho ubutegetsi bwa leta kandi ikabikora muri Kongo hose, ibyo yagaragaje ko uruhande rwabo rwatangiye kubahiriza. Indi ngingo kugeza ubu itarubahirizwa n'ijyanye no kurikura imfungwa. AFC iravuga ko hari imfungwa zibarirwa muri 700 Kinshasa ifunze ndetse guteguza ko itazasubira mu biganiro by'idoha kugeza igihe bazaba barikuriwe. Uyu mutwe ku ruhande rwayo uravuga ko iyi ngingo nayo wamaze kuyishyira mu bikorwa kuko hari abasirikare bahoze barwana ku ruhande rwa leta barenga 12,000 bari barafatiwe Goma bamaze kurekurwa. Aba barimo abacanshuro b'Abanyaromania barenga 3,000, abasirikare ba SADC barenga 8,000 n'aba FARDC barenga 400. Ikindi impande zombi zumvikanyeho ni ugushyiraho komisiyo yizihuriweho, komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yari kuzifasha guhanahana imfungwa nk'uko bivugwa. Hagati aho mu minsi 10 ishize hagiye humvikana imirwano itandukanye yagihuza AFC n'imitwe ya Wazalendo irwana ku ruhande rwa leta. Ni imirwano yasize AFC yigaruriye utumwe mu duce dusha turimo muri teritwari ya Masisi nk'uko amakuru ahari twagiye tubibabwira abivuga. Akaba rero bigaragaza ko imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba ndetse ubu amahoro benshi bavuga ko akomeje kugenda b'ikibazo gikomeye kuko usanga kenshi leta ndetse na AFC ibyo baganiraho bidashyirwa mu bikorwa ibikomeza guteza ibyago bikomeye umubare munini w'abanyekongo. Reka dukomeze amakuru yacu tubabwire ko kugeza ubu abasirikare 3 b'ingabo za Uganda UPDF bapfuye, abandi bagera ku 10 barakomereka bikabije mu mpanuka yo mu muhanda irimo imodoka ya gisirikare yabereye mu gisagara cya Bunia, aha ni mu ntara y'Ituri kuko amakuru ari mu binyamakuru bitandukanye ariko arabisigura mu buryo burambuye. Amakuru dufite ari guturuka muri aka gace abera bitangazwa impamvu y'impanuka yatewe n'imiterere mibi y'ikiraro cyitwa Ngando iyo modoka yagombaga kwambuka igihe yarimo igenda. Ibi bikaba zarabaye ku cyumweru ku igenekerezo rya 27 mu Kakaro 2025 ku muhanda Njugu Centre Musikini muri groupement ya Rani umurenge witwa Lendu Njati nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko mu gihe imodoka za gisirikare zari ziri kwirondo zivuye muri Njugu Centre, imwe mu modoka yaguye mu gihe yageragezaga kwambuka ikiraro. Bizagaragaraga ko kimeze nabi cyane. Kubera iyo mpamvu abasirikare 3 bahise bapfa mu gihe abandi barenga 10 bakomeretse bikabije. Imirambo n'abakomeretse bimuriwe i Kampala banyuze mu mujyi wa Nebi muri Uganda kugira ngo bajye kuvurwa nk'uko rero bitangazwa. Bikaba rero bivugwa ko ibikorwa remezo mu ntara ya Ituri gikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye nk'uko rero bamwe
mu bakurikiranira hafi ibiba babitangaza bakavuga ko hakenewe indi ntambwe ikomeye kugira ngo ibikorwa remezo bibashe gutera imbere. Kugeza ubu kandi turababwira ko muri ibi bice bya Ituri hakomeje kugenda hagaragara amarira akomeye bitewe n'ibyakozwe na ADF NALU erutse kwivugana abaturage basengaga, rero bikaba bikomeje kugenda bituma ibijyanye n'urujya n'uruza mwabiriya bice ruhagarara, ndetse bikavuga ko ubutumwa muri Operation Shuja bukomeje, ariko ADF iri gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni nuko dusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye Fionda Sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru arebana na politike, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.